Pozdrav! Pozdrav svima! Dobrodošli u još jedan video Sjajnog srca pod naslovom Da li će tvoja osoba napraviti potez prema tebi? Ok? Pri tome neka vas vodi vaša intuicija. Ovo vam je broj 1. Tigrovo oko, obelisk. Ovo vam je broj 2, rozkvarc. Ovo je broj 3, zeleni dragi kamen. Ovo je broj 4, ovo je kristal kvarc. Pa sad vi lijepo intuitivno odaberite, tako i vježbate svoju intuiciju, znači lijepo se umirite i na pitanje da li će tvoja osoba napraviti potez prema tebi, naprosto osluhnite koji od ova 4 izbora vas vuku. Kao što sam rekla, na taj način vježbate svoju intuiciju, a jako je dobro i važno biti u svojoj intuiciji, kao što je važno imati logički prisutan u svakodnevnom životu, tako je jako važno biti u kontaktu sa svojom intuicijom. Evo, ja sam još ovdje na ovom svom putovanju u Goji u Indiji, gdje upravo taj kontakt sa intuicijom je jako prisutan. Ovdje inače na istoku ljudi više operiraju ja to zovem, i u psihologiji se to zove, znači operiraju iz te desne polutke mozga. Na zapadu je više aktivna ova lijeva polutka mozga, znači intelekt, muški princip. Na istoku je više prisutan ženski princip, desna polutka mozga. Oni zato i voze lijevom stranom, jer je znači desna polutka mozga, kako dolazi do onih ukrštavanja živaca u vratu, onda se ta ženska strana odnosi na lijevu stranu tijela. Tako i oni voze lijevom stranom, što sve skupa govori koliko zapravo oni ovdje žive život iz te ženske strane, ženske energije. A to nama globalno jako mnogo nedostaje na zapadu. Međutim, da bi čovjek živio u miru, zaista treba imati usklađenu i mušku i žensku energiju. Tako da, dragi moji, sa individualnim čitanjima nastavljam uskoro, dakle iza 21. Biće nekih malih preinaka sa individualnim čitanjima. Vi koji ste mi do sada već naručili, ostaje sve po starome. Mailove na koje nisam odgovorit ću, samo malo budite strpljivi. I dakle iza 21. imamo neke novine sa čitanjima, malo je drugačiji oblik, malo je drugačija cijena. Tako da, eto ga, to je što se tiče individualnih čitanja. Nadalje, dakle, idemo mi sada sa ovim našim čitanjem. Dakle, hoće li tvoja osoba napraviti potez prema tebi, izbor broj 1, broj 2, broj 3, broj 4. Da, ako želite nabaviti ove moje karte, koje sam ja napravila, evo ove. Tu imate ispod link, pa možete kliknuti na taj link i naručiti te karte. Dobro, dragi moji, da vidimo, hoće li tvoja osoba napraviti potez prema tebi, broj 1 koje je odabrao tigrovo oko, ok, dobro, idemo vidjeti. Što smo tu dobili? Što smo tu dobili?
ovako. Dobro. Ono što ja vidim ovdje u ovoj situaciji za grupu broj 1, vidim da ste vi osoba koja se jako se zaplela u svom intelektu. Mnogo razmišljate o ovoj situaciji sa ovom vašom osobom i imate neke unutarnje borbe. Vidite, neke unutarnje borbe. I zapravo mnogo je tu i ljutnje i osjećaja koji su neugodni i koji prvenstveno vama stvaraju nemir. Jer ono što ja osjećam, vi ste se nekako nadali da će ova situacija biti onako kako ste vi zamislili. Vjerojatno ste se vidjeli u braku s ovom osobom, u zajedničkom nekom životu, ne mora biti brak, ali imali ste vi vizije oko ovoga svega. Međutim, to se nije tako dogodilo i zapravo jako mnogo vas je ovo poremetilo, kako da ja to rečem. Ova situacija vas je naprosto izludila. Evo, ja to tako osjećam. Raspršila vam je energiju i zapravo ono što ja vidim je da ovdje je potrebno prvenstveno kod vas, dakle uvijek idemo znači od osobe, od nas individualno, ovdje je potrebno kod vas raditi na sebi, jednostavno pokušati sebe ponovno dovesti u stanje ravnoteže, u stanje mira. Mislim da kod vas i prije ove osobe je bilo stvari na kojima se može raditi, ali sad prvenstveno, dakle potrebno je da radite bilo duhovnu praksu, bilo da možda ako trebate i povremeno terapeuta pa popričate s nekom osobom stručnom. Jako bi bilo dobro da iščistite sebe od ove situacije, ali i od drugih nekih životnih, ajmo reći tako, udaraca. Jer ono što vi zapravo želite je, vi samo želite ljubav, jel tako? Vi tražite tu ljubav, Ace of Cups. Znači, vi tražite tu božansku ljubav. Znači, svi mi, dakle, ljudi zapravo, a ovo se odnosi prvenstveno, pogotovo na vas, tražimo kroz odnose sa drugim ljudima, sa našim partnerima, tražimo božansku ljubav, tražimo onaj naš izvor, tražimo Boga, na jedan način. I to je ono što ste vi tražili. Naravno, mi toga nismo svjesni, nego projiciramo te naše želje na druge osobe. Ono što Ace of Cups označava je duboka spiritualna ljubav iz univerzuma. Jer to je srce koje naprosto se preljeva od ljubavi. I to je ono što ste vi tražili i što tražite. Znači, vi ste osoba naprosto puna ljubavi, koja traži ljubav, koja traži da da ljubav, da primi ljubav. Jer u vama postoji, znači, svi smo mi potekli, dakle, od tog nekog raja, ajmo to tako nazvat, prostora koje je raj, ja bi to tako nazvala. Eden, to je onaj Eden iz praiskona. I sad neki ljudi imaju jače sjećanje na raj, neki ljudi imaju malo slabije sjećanje na raj. Vi imate jako sjećanje na raj i zbog toga ponovno želite taj osjećaj iskusiti, okusiti, doživjeti. Međutim, kako vi to projicirate na svoju okolinu,
želite to iskusiti, okolina vam to ne daje, jer ova naša život koji živimo nije često puta i puno puta je dakle sve samo ne rajski, jel tako? I nailazite naprosto na različite situacije, na različite ljude, jer svaki čovjek je zapravo na nekom svom stupnju razvoja. I dolazi do razočarenja, do neispunjenih očekivanja i tako dalje. I to se kod vas dogodilo, kod ove osobe vaše. Dakle, razočarenje se dogodilo, a vi ste samo tražili ljubav. I sad ste se našli u tom jednom neugodnom osjećanju, ali zapravo jako je važno osvijestiti što je to zapravo za čim vi čeznete. Znači, vi zapravo čeznete za božanskom ljubavlju, za Bogom, jel? Za tim Edenom. Kada čovjek to osvijesti, onda mu nekako budu lakša ova razočarenja u koje ulazi u ovom životu, jel? Ili ono što dobije iz odnosa ili što ne dobije iz odnosa sa ljudima. Jer svi ljudi su samo grešni ljudi koji i sami traže taj Eden. Jel? Svak na svoj način traži taj Eden. Tako i treba shvatiti te druge ljude i te odnose u koje smo mi ušli. Znači, niko sad ne radi nešto namjerno vama, nego svaki čovjek se trudi na svoj način pronaći taj raj, tu blissful, zadovoljstvo, blaženstvo. Kada to shvatite, kada to upijete u svoje biće, onda puno vam bude lakše kretati se kroz ovaj život. I mislim da tu lekciju kroz broj 1 i tu poruku ja sam sad trebala reći. Mislim da većina od vas i osjećam je trebala čuti upravo tu poruku i da će ova poruka mnogima od vas naprosto oduzeti mnoge terete. Zašto? Zato što kad mi ispravno razumijemo zašto se nešto događa, zašto je to u nama, lakše shvaćamo, znači sa dubljih razina shvaćamo svijet, shvaćamo život i lakše nam bude živjeti taj život. Jer najgore je kad ne znaš, nešto ti se događa, a ne znaš što ti je. Jer onda se nakalemi tu strah, bla, 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 i tu može biti onda gadnih problema. Međutim, kad svjetlo svjesnosti uđe u razumijevanje situacije, onda lakše stvari idu. Tako da, evo, kod vas osjećam da je to bilo, a da li će tvoja osoba napraviti potez prema tebi? Tvoja osoba, ono što ja osjećam, još uvijek razmišlja o vama, o tebi i pita se zašto su se neke stvari dogodile. Znači, ni njoj nije jasno zašto su se neke stvari dogodile. I vaša osoba zapravo osjeća da vi, kako bi to nazvala, osjeća da vi trebate postići, ajmo to tako reći, kroz razumijevanje ovoga što vam se događa, mudrost. Znači, kao ono što ja osjećam, vas dvoje ste imali nekakav ugovor, duša, gdje ste trebali jedno od drugog imati ova iskustva da biste spoznali neke stvari o vama. Vi morate spoznati znači, neke stvari koje se tiču vas, a mislim da imaju veze s ovim što sam malo prije pričala. Dakle, da kroz različite odnose mi zapravo tražimo Boga. A ova druga osoba također treba spoznati neke svoje stvari vezano za neka pitanja životna. Tako da li će ova osoba poduzeti potez, ona se to još uvijek pita, ona promišlja o vama, razmišlja o vama, međutim,
Ono što ja sada osjećam je da ova osoba ima svoj put duše, da je trenutno njena duša vuče u nekom drugom smjeru od vas, trenutno, dakle u nekom drugom smjeru od vas da ima neka druga iskustva. Dakle, da li razmišlja o vama? Da, ali da li će poduzeti u ovom nekom trenutku i u ovom nekom periodu kada vi gledate ovaj video potez, ono što osjećam ne, što ne znači da to neće biti nekad u budućnosti. Znači, razmišlja o vama, ali u ovom trenutku kada vi gledate ne vidim da će poduzeti neki korak, nego mislim da će otići nekim svojim putem, jer u ovom trenutku osjećam da ste jednom drugom trigerirali ono što treba biti trigerirano, jer baš zbog ovih osjećaja koje vi sada osjećate, neugodnih osjećaja, Bog od vas želi da ih transformirate i da naprosto vaša svjesnost skokne na jedan novi nivo shvaćanja ovih odnosa. Kao da se vaš patent u odnosima, obrazac ponašanja se razbija i kao da shvaćate, sada ulazite u jedno novo shvaćanje čemu zapravo služe ti odnosi, zapravo ulazite dublje u sebe, ulazite dublje u svoje autentično biće. Tako, da li će ova osoba napraviti korak u ovom vremenskom periodu kada vi gledate? Neće, jer ona slijedi neki svoj put. To ne znači, vi isto imate raditi na sebi, raditi na sebi što imate raditi i naprosto očistiti to što imate očistiti. Nakon toga energije se mogu promijeniti i nakon toga može biti skroz neka druga priča. Međutim, sada vas čeka čišćenje emocija i zapravo povećavanje vaše svjesnosti o tome čemu odnosi služe. Evo, dragi moji, ako je rezoniralo, kliknite like, možete napisati neki komentar lijepi i to bi bilo to. Idemo dalje. Grupa broj 2. Da li će tvoja osoba napraviti potez prema tebi? Grupa broj 2, dakle ovaj roze kvarc. Da li će tvoja osoba napraviti potez prema tebi? Ok. Ovako, ovdje kod vas vidim da ste vi osoba koja je jako dobro, ajmo reći pod navodnike, iskoristila ovaj odnos, ali to nije iskoristila, nego je radila onako kako treba raditi, a to je, vi ste prilično dobro transformirali onu negativnost koju ste dobili u ovom odnosu. Ta negativnost se može odnositi na to da je ili ovaj odnos prekinut, ili da nisu ispunjena vaša očekivanja. Dakle, sve ono što se događa u nekom odnosu, a nije sreća, jel? Znači, bol, rastanka. Dakle, to ste vi doživjeli s ovom osobom, ili se nije ta osoba ponašala onako kako je trebalo, kako ste vi zamišljali, kako ste smatrali. I zapravo što se dogodilo? Vi ste jako mnogo radili na sebi, još uvijek radite, vidite, pureness, znači potreba za čišćenjem, radili ste mnoge tehnike čišćenja, vjerojatno mnogi od vas, emocija,
suočavali ste se sa svojim emocijama, radili ste nekakve vježbe, psihološke vježbe, dijetu, jogu, meditaciju. Znači, zaista što je vama bilo u moći, vi ste radili na sebi, što je jako, jako pohvalno, jer nakon odnosa ili u toku odnosa zapravo ti odnosi nam i služe najviše da radimo na sebi, da čistimo sebe, da dolazimo sve više u autentični dio sebe. Tako da ste vi jako mnogo, radili ste na sebi i u dobrom ste odnosu sa izvorom. Kad čovjek čisti sebe, on zapravo čisti taj put ka izvoru. Unutar svakog od nas nalazi se izvor, iskra izvora, iskra Boga. Jel? I kad mi očistimo te sve lažne programe, lažne, kako bi rekla, lažna očekivanja, ono sve što smo negdje skupili putem uvjetovanost, programiranja, što više to čistimo, a rekli smo odnosima nam najbolje u tome mogu pomoći jer izvade na površinu ono što mora biti očišćeno, mi smo više u kontaktu sa izvorom. Što smo više u kontaktu sa našim izvorom, više energije dolazi u naš sustav, više kreativnih ideja, više iscjeljivanja, više healinga, više blagostanja. Znači, jer ko za nas može bolje dati nego naš tvorac? Jer naš tvorac, Bog koji nas je stvorio, on najbolje zna, ona, božanstvo, nazvat ću ga božanstvo jer je naš tvorac pola žensko, pola muško. Znači, to božanstvo najbolje zna za nas što je za nas dobro. I kad mi očistimo taj put do tog našeg božanstva, onda onda smo više autentični i više smo usklađeni sa nekim novim idejama, kreativnim iscjeljivanjem i tako dalje. I ono što ste vi zapravo radili, ja ovdje vidim, je da ste jako mnogo sebe očistili i mnogo ste u kontaktu sami sa sobom, što mi je jako lijepo i drago vidjeti. Vi ste svoje srce prilično zacijelili jer ste ušli u dublje strukture sebe. Kad čovjek uđe u dublje strukture sebe, onda stvari više ne gleda kako ih je prije gledao. Znači, kad te neko ostavi ili nije s tobom, ne gledaš kao da te je ostavio ili ne gledaš više to ljudskim očima, nego si ušao u jednu dublju strukturu sebe gdje gledaš stvari sa jednom novom svjesnošću. Tako i vi. Vi ste svoje srce zacijelili, ja bi se usudila reći, jer više stvari ne gledate kako ste ih prije gledali, zemaljskim očima. Gledate ih sve više i više božanskim očima. Kad stvari gledamo božanskim očima, onda pogled je bitno drugačiji. Znači, što smo više u našoj svjesnosti, pogled je bitno drugačiji. Ako gledamo kroz oblake, vidit ćemo oblake. Ako smo iznad oblaka, vidit ćemo sunce i oblaci će biti ispod nas. Tako se i vaš pogled promijenio, vaša svjesnost se promijenila. Ova osoba vaša, za nju ne mogu reći da je dovoljno se promijenila, da je dovoljno radila na sebi. Ova osoba vaša još uvijek ima broken heart, znači neizliječeno srce. Ova osoba vaša još uvijek se vrti u krugu oko nekih starih obrazaca, jeli? I ova osoba pokušava nešto, ona pokušava izaći iz ovih starih obrazaca, jer ona pokušava, bavi se nekim stvarima, ja bih rekla možda čak nekim financijskim stvarima, želi manifestirati nešto u životu, želi razviti neku vještinu, bavi se zemaljskim resursima, možda novcem i tako dalje.
kako manifestirati više na zemlji, bavi se više svojim poslom. I može se reći da je ona na jedan način fokusirana, ta vaša osoba, na ono što želi postići. Međutim, to je dosta ovako materijalnog karaktera i znači ova vaša osoba jako mnogo primjenjuje, znate, ono, logički um, zdraviji razum. I međutim, ono što ja osjećam je da to nije dovoljno. Da to nije dovoljno jer ova vaša osoba zapravo ne radi onaj posao koji je najvažniji da radi. Ok, ove zemaljske stvari su važne su, ali jednako su važne, ako čak ne i važnije ovo, dakle ovaj aspekt liječenja svoga srca, svojih emocija. To je toj vašoj osobi jako teško i zapravo ona se vrti se u krugu, ovaj rad na zemaljskim stvarima vezano za posao joj daje neki osjećaj kao da ona nešto bitno radi. Međutim, to sve skupa nije dovoljno bitno i nije dovoljno veliko da izliječi njeno srce. Jer, gledajte, kad je srce ovako puknuto, ranjeno, ta bol, unutarnja bol i kad su emocije neizliječene, svakodnevno uzima jako mnogo energije. To se naravno sve događa na nesvjesnom nivou. Na nesvjesnom nivou se događa da osoba uzima od sebe jako mnogo energije, jeli? I zapravo jako je važno, znači, da bi ti se tvoja energija vratila, da bi bio sve više i više u ravnoteži, autentičan, zadovoljan, emocionalno ispunjen. Jako je važno odraditi svoje ranjene emocije, očistiti, iscijeliti. Vaša osoba ova to ne radi, stoga ne vidim da će u ovom periodu napraviti neki potez prema vama, ali ja nekako osjećam da to vama toliko nije niti više važno, jer vi ste napravili svoj posao, vi ste skoknula, ovo prvenstveno mislim da se odnosi na većinu žena, vi ste skoknuli u svojoj svjesnosti i vi ste naprosto na jednoj novoj razini radite, operirate i ne možete u svoj sustav više prihvaćati ovo. Dakle, znači nešto ili nekoga ko nije na toj razini i nije odradio svoj unutarnji rad, izabrao je neki drugi put iz straha, iz neznanja, iz ne znam nija čega. Tako da ono što ja osjećam kod vas se ovdje dogodilo, vi ste skoknuli u svjesnost i krenuli ste jednim drugim pravcem, ova vaša osoba je ostala gdje je ostala i zapravo da li će ova osoba napraviti potez prema vama u ovom periodu, mislim da neće, ali ko zna, ako uvidi da treba iscijeliti svoje srce i odradi svoj posao, ko zna u budućnosti. Međutim, za sada ne vidim da će biti nekih poteza od te vaše osobe prema vama. Ali i ono što vidim, vi ste zapravo, vama to toliko više nije niti važno, jer na to sve što se dogodilo između vas i vaše osobe gledate u nekom novom svjetlu. Ok. Dobro, dragi moji. Idemo sada napraviti broj 4, vidjeti što se događa sa brojem 4. Dobro, ovdje imamo zeleni kamen. Da li će vaša osoba napraviti poteze prema vama? Ovdje imamo ovaj zeleni kamen. Da li će vaša osoba napraviti poteze prema vama? Pa ovako, ovdje
ovdje da vidimo što ja točno vidim, sad ću vam reći. Dakle, ova osoba, vi ste slično kao u prethodnoj grupi, slična mi je osobnost, ali je razlika u partnerima. Sad ću vam to objasniti. Znači ono što ja ovdje vidim kod vas, vi ste jako dobro ishendlali ovu situaciju u ovom odnosu. Znači, uspjeli ste nekako izdigniti se iznad ove situacije, pronaći svoj mir, bavite se svojim unutrašnjim radom, otpuštate, znači mentalno otpuštate, znači radite sve zapravo kako treba. Dakle, kada se dogode te neki rascijepi unutar odnosa ili kada se dogodi da nije onako kako mi očekujemo, vi ste to sve dobro napravili. Znači, u glavi ste to sve lijepo pustili, let go and let God, znači prepustili ste to sve lijepo Bogu, bavite se sobom, svojim stvarima i izdignuli ste se iznad ove situacije i naprosto pronašli neki svoj unutarnji mir i tražite ga. I kaže, čuvaj svoj unutarnji mir u svim prilikama. Vi ste shvatili važnost ili u ovom periodu shvaćate važnost tog svog unutarnjeg mira. Koliko je važno imati svoj unutarnji mir u svim prilikama. Znači, ne dati nikome da te isprovocira. Ne dati nikome da te isprovocira. Ta ravnoteža je zapravo jedna velika i ta osobina čuvanja svog unutarnjeg mira je jedna velika zaštita, jer u ubrzanom ovom svijetu vrlo lako te može izbaciti iz takta ovo, ono, nepravda, jako mnogo situacija. Međutim, kad čovjek čuva svoj unutarnji mir, bez obzira na vanjske okolnosti, bez obzira na utjecaje izvana, kada nauči biti, dakle, u miru, kada nauči, kako bi to nazvala, kada naprosto očisti te svoje emocije, stare emocije, ok, naravno, emocije će postojati u sadašnjem trenutku, možeš imati razne emocije, ali one će proći brzo, jel? Kada emocije ostanu u nama predugo vremena, onda imaju tendenciju da u sadašnjem trenutku reagiramo previše naglo ili previše izraženo i tako dalje. Tako da, ono što ja vidim kod vas je da ste vi dobro to sve vezano za ovaj odnos postavili, a da li će ova osoba napraviti potez prema vama? Pa ono što ja osjećam i vidim je da ova osoba želi napraviti potez prema vama. Vi ovoj osobi niste neka sad prolazna priča. Vi ste ovoj osobi netko koga ova osoba gleda na duže staze. Međutim, ova osoba je cijela nekako sapeta, svezana. Ona bi htjela napraviti korak, ali ne može. Svezana je. Kod mnogih od vas ovdje je uključena treća osoba, dakle ili je ona u tom nekom odnosu drugom ili ste vi u nekom odnosu drugom. U svakom slučaju osjećam da u mnogim situacijama ovdje je upletena neka treća osoba ili treća stvar. To može biti i neka vrsta ovisnosti koja je svezala ovu osobu. Znači, postoji neka treća energija koja je zavezala ovu osobu da vam dođe, iako ona zapravo želi vama doći. Ova osoba bi zapravo htjela s vama imati nekakvo druženje, kreativno izražavanje. Htjela bi s vama imati mnogo lijepih nekih momenata, znači
voljela bi s vama nekako slaviti život, slaviti prijateljstvo, imati nekakav timski rad s vama, imati neko dobro vrijeme zajedno, jeli? Dijeliti s vama, podržavati, kreirati, primati i davati ljubav jedno od drugoga. Ova karta može čak označavati i neka, kao što sam rekla, slavlja, može označavati neko vjenčanje, jeli? U svakom slučaju označava provođenje kvalitetnog vremena s nekim ko ti je drag i označava obilje i zajedničko stvaranje. Dakle, ono što ja osjećam je da li će ova osoba poduzeti u ovom nekom doglednom, u ovom sad vremenu kad vi gledate ovo čitanje, pa u nekom doglednom vremenu, da li će nešto poduzeti prema vama. Bome, jaka je i jedna i druga energija. Znači, ona bi htjela nešto poduzeti, ali je pogledajte kako je svezana. Znači, ona će možda čak u jednom momentu nešto i predložiti vam, poslati vam nešto, ali će se onda povući. Pa će vam opet nešto, vidit ćete kao da je otvorena prema vama ili će vam neku porukicu poslati, pa će se povući. Tako da je moguće da ova osoba nešto napravi prema vama, ali ne skroz potpuno, nego vrlo, vrlo polovično i onda će se povući. Znači, doći će naprijed pa će se povući. Ona bi to htjela, ali je svezana tom nekom trećom energijom. Eto ga, dragi moji, to bi bilo broj 3. Broj 3, grupa broj 3, ako je rezoniralo, kliknite like i dajte neki lijepi komentarić, pretplatite se na moj kanal i idemo još u grupu broj 4. Da li će ova osoba poduzeti neki potez prema vama, vi koji ste odabrali ovaj kristal kvarc, da li će ova osoba poduzeti nešto prema vama? Sviđa mi se, evo, i ova 4. grupa. Kad vidim vaše karte, sviđaju mi se, znači karte koje označavaju vašu energiju, sviđaju mi se, a bome mi se sviđaju i karte koje označavaju energiju ove vaše osobe. Dakle, ono što vidim kod vas je da ste vi osoba koja ima jednu jako dobru vibraciju, otvoreni ste za nova znanja, osoba ste koja je trenutno se povukla možda od ovog vašeg odnosa i zapravo želite čuti svoj unutarnji glas. Možda meditirate, provodite vrijeme sa sobom, ali zapravo ste otvoreni ste za nove situacije. Kaže, ostani otvoren spram Boga uvijek, zato što na taj način dobivaš ideje i iscjeljenje. Znači, vi ste otvorena novim spoznajama, novim situacijama i zapravo odašiljate prema svima, pa tako i prema ovoj osobi, jako jednu dobru vibraciju. Znači, jednu dobru energiju, jednu dobru vibraciju, možda postate jako neke pozitivne slike na svoje socijalne medije. Tako da, zapravo vi funkcionirate jako dobro, većina od vas, u odnosu na ovu situaciju. Dakle, u svojim dajete sebi prostora i vremena, a jako ste pozitivni na vani. Ono što ja vidim za vašu osobu, vaša osoba vas promatra izdaleka i zapravo to sve što vi odašiljate i što vi zapravo jeste i naročito što odašiljate u 3D realnost, kažem, možda postate neke pozitivne svoje slike i tako dalje,
Sve to skupa čini ovu vašu osobu da vas, vi ste kao čitav svijet za tu osobu. Baš je potpuno opčinjena vama, ja bi to tako rekla. Evo. Nekako ova osoba vas vidi kao čudesno biće. Čudesno biće, divi vam se i osjeća, kad misli na vas, osjeća čudesnost, osjeća slobodu, ljubav. Vi ste kao nešto posebno za ovu osobu. Ova osoba ima prema vama duboke osjećaje. King of Cups. Ima prema vama duboke osjećaje. Ova osoba možda nekad ne zna izraziti svoje osjećaje ili ih drži pod kontrolom, ali ima jako duboke osjećaje prema vama. Da. Nekako kad misli o vama, ova osoba osjeća velikodušnost. Osjeća da vas želi zaštititi, osjeća da vam želi dati ljubav, jeli. Ova osoba se nekad doima, ova vaša osoba se nekad doima kao nezainteresirana, međutim ona zaista, opet ću ponoviti, ima jako duboke osjećaje prema vama. I zapravo, da li će ova osoba poduzeti neki korak? Ova osoba se nada nekom nizu slučajnih, sretnih okolnosti koje će dovesti do susreta između vas dvoje. Ona neće konkretno poduzeti sad, poslati vam neku poruku ili doći ili nešto napraviti, ali je vrlo vjerojatno, pošto su jako dobre karte i sa vaše strane i od strane od te druge osobe, da će se dogoditi, znači, naprosto putem sinkroniciteta neke sretne okolnosti u kojima ćete se vi susresti i zapravo jedno s drugim moći imati neke kvalitetne i lijepe trenutke. Tako da ono što ja osjećam, da evo i vi i ova osoba ste zapravo na pravom mjestu u pravo vrijeme. Nekako osjećam da ste vi koji ovo gledate, odašiljete i živite jednu jako dobru energiju sa mjerom davanja i primanja. Znači ne istrčavate se okolo, želite ljubav, nego ste duboko unutar sebe, u kontaktu se sami sa sobom, na vani izražavate jednu jako dobru energiju, a ova osoba to hvata tu vibraciju i ova osoba je i sama od sebe takva, ali i baš zbog vašeg tog nekog otvorenosti, ajmo tako reći, i zbog te energije u kojoj ste sada, znači u kojoj god energiji da ste sada, ostanite u njoj, jer osjećam da je ona optimalna za razvoj ove vaše situacije. Jer ova osoba vaša je isto jedna vrlo posebna osoba i kad se nađu tako dvije osobe koje imaju uravnotežene energije, vrlo lako se onda može dogoditi niz, naizgled slučajnih okolnosti koje dovode do sretnih događanja i nekako osjećam da bi se to moglo dogoditi između vas dvoje. Evo, ovaj 4. izbor je najpozitivniji i ne samo da osjećam da će ova osoba napraviti korak prema vama, osjećam da će se između vas dogoditi nešto jako pozitivno, prirodno, a to će biti sve prirodno izvedeno, ništa na silu, nego će biti nekako prirodno uspostavljen kontakt između vas dvoje koji će biti jako pozitivan i
na jedan prirodan način će doći do druženja, realizacije i dalje već što je namijenjeno vama dvojici da bude. Eto, ovaj mi je stvarno najpozitivniji 4. izbor. Baš jedna lijepa energija, nekako prirodno sve teče svojim tokom, vi ste na pravom mjestu, ova druga osoba je na pravom mjestu i prirodno će doći do nekog susreta. Kod nekih od vas ovdje se radi i o nekoj novoj osobi, čini mi se, ono što osjećam. Kod nekih od vas se radi o staroj osobi s kojom ste već imali kontakt, a kod nekih od vas se ovdje radi o jednoj novoj osobi koja, sa kojom stvari stoje baš onako kako trebaju biti u ovom periodu i imaju jako dobru perspektivu da se ovaj odnos, dakle, razvije u nešto dalje, u nešto dalje, u nekakvu lijepu romansu. Eto ga, dragi moji, ako je rezoniralo, kliknite like, pretplatite se na moj kanal. Hvala vam što ste bili ovdje. I s individualnim čitanjima nastavljamo iza 21. Šaljem vam veliki, veliki pozdrav iz Goe u Indiji. Pusa! Bog!